Mitamboni ya mbaitu Tanzania sana mwezi kesiende tilikira dhino ya saa ya nechao kiutetia nguku mitamboni ya mbaitu tendena wakonengeleli ila tukombanizi yanikana withi ya maunduni sawasawa mthini wa nechao kiutetia nguku datika mwezi kesiende miongoli na ile wewe tendete nikana withi ya maunduni sawasawa mondu itawa Daniel Muazia itawa Papa Mwene Matangi itawa Timo Supwa Mbiha Nimukethezie Majiki ya Tine Primary na ndimende ya kwekaneza edha echia wa BOM yes mwake dhio ni chia Majiki ya Tine Primary kuyanga likosia masi sawa asante sana pamona mutua conductor zema mbioni school mende ya kwekaneza na una geta wachalo kanjo muzito ya zia itibanzo na yunga manduya nila kiyo ungama ndila ungama ngalezi ndukela waziwazi yunga manduya matukwa asante sana kuunga manduyu kuunga mamandikwe juli amandikwe moma unje boyu asante kuba unga manduya yes ba unje siana zito ikweka motiyani maundu maende na kukaneza mitambo ni thinu wani chao kiutetia nguku ekato thibo tiana reka thinu wani chao kiutetia nguku witha we BOM waba cha eja nomba kaza baya kwa minita kwa maya mbona dezo maya ni amini onela yanganeta naona nge ndukamake hello wake wata Nezabio nitawasami wa mulinge ninaanza uyawe ya mitambo ni ambaito nthini wanicha ukiutetia nguku tunene tena u nene rina Maria Maria kuma mwingi thina ni mwaho Maria mwetu ya mwaito mwa mwenye no jina kwa 2020 na ile madu 2020 yo kwa kala 2022 ete dhina na umelana ambao dipito na ile nengi brother wakwambia ba imana ni kale mosi na nilikunga lisadi ambanya we so nengi ambanya we wa serious na nambe ya kubukuma ne kuja mako twangu ni asimo na mwandi kwenda kinenda na kito jisimstad na nile ni waje muzikwitu neda ke mane na mamu na no mamu ambie bema ni bukume ke ni ka ni sioke no ke na ina sioke but na sioke imu wanyanya mako na niwe timandi na ukwibia idani kukotana twakotana nake nikitakuwa ndekilipine nyake ngukito uzanzai nicho kina thina na mukule no tuka tukekala nditukeka tukasetu maondo akukila akukilia yu tungwenda mwindele sindonya kwikata wedi akendele anondu tena ni nya wake yu tena ni nya wake ona saingi ndonya ukudi ile na kunga nyumba yako na kibli muka ngeza inyake ni mubatu yeah yani ubida yu area kwenda area free na nyumba yako aidani na kitu dibando twaze for example na dibando tausini wangibi anondije nyumba ndizie kada yu bida ni ona ubida anona kukosana kwako na mzee wako takuvuzikana nake yuwe kwake yuwe kwa musee wako yu ni kwake but no ushingo upande wa mbina museba uyani akitoku waindo ni mwawasia waindo na ni okulia mwena siana wenake ila unokie na toa 2020 unokie na itoba na ndebya nipite wimajisi yani vya mwitiba na zine cooperation na nokie na gwa ingi na yaima ya kita kuma
Pole kwa bado ndo nambo kwata mwana. Aye, nambo kwata mwana ni nake. Na yu mama wana kita ichake ita chachao. Mamu wake yu. Ona uizi andumono manena. Yu tunena nake nye mwangali wa mana jindela dina. Adi kula kwe mwana yodi onzucha. Ukwidi atita ewa ni mwani ni vani te ewa sawa ele mwana hata tuanite. Yani tita wewa kwata muka mwana. Ya ndizi ewa lakini wewe wake ni riani sawa nake. Ana inyange. Ama brothers yangi ni umu nini kume ya nyanya. Nasu yange mena ibeti. Na ina isinge ndena de nasyo. Okay, eka. Eta wata. Eta Joseph. Sawa. Muse waku. Okay, eka kwate yo butu nene nake. Okay. Kase ndo nzile la de. Eko ida level ingem. Ne level inge. Zile la de wandu kego. Naona ngalelia yonda. Naona through. Your call will continue after this important message. Urgently update the registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Tabena kadena ka net. Ningarisa yakwasa. Mwingi na no electroni onagasa kwasa. Hatimaye imefika. Hello. Abai. Wangu wewe. Nina hoya. Iyo abai. You Maria Ngolia abai. Nega langa la nini ngokonia. Mwati enda onde to nini ona gone gwikalia abai neneze wewe yani. Neneze no kwatanite abai yue. Maria ndei wo ito wa mutwano agazenga beona thina wake na mamu iwe na mama nde ugwatia thina wiba yudio ono enda mama thina kwa wiba ni wiba yu tiku kwa mutimwa no ko yae ndako nyimpe ngoko nyaba nini ko kwata ne muno ina nini ngoko nyaba au na yue ona peke itato ndaleka itatu aya Maria Yes. Uze como tango mwewe indone Emotan. Muze ne mwewe ayo abandu embe ndaleka itatu. Itibo ngokulia yue kama thina asu mamam. Pe thinongi. Ni thinongi davo. Ikidia yani ukita ngina na jana kuiba na isirani kigalombo. No kubwa. Hai. Niki. Yani ukita idani mamwa kwa mudage kiende. Ayuka ayobwa. Kana wito mwingi onata mbele kungulia. Na ukizia nukumbwa azinti linda ingi langu ni operation ya slope. Ukida yume kiyu. Ayungo kulia Maria ina miaka yana. Kwa ndavyo. Miaka tiyo newe ta nini wasiane. 19. Miaka 19. Okay. Na you thina no kuboa no kwiwa wena uitosua atabwe siendo ni nyaje obwa. Okay. Na inya mwane na ikwia wende nondo.
Ambi wende nondo inda ingi ukwita ni mbaitu ukwita ndizundu kwenda. Inda ingi ukwita kela ni kumuyenda kwenda na kuka vyaze ndino. Komwe. Iba galata. Temo sio genge. Tela sio genge ora ozo niña. Sio nena namona. Sio nena namona aweti andu maleti. Na lainde medha ko ilobi. Mule joke. Mule joke kate tesise na nete omukwatia. Na kana mwaki. Ronda ya dala mnyandika. Maria ne okolia Komwe ke iko ne kemwe? Iwezi kukuito yu. Kebe utweto ni mwana wa mwizi huo ya je. Ezo twaitwa ni mwana wa mwiso. Okay. Aya kwa ate ya bwinde tesisi kana eto mukwati ainge tuite ndareka itatu na ne kwati titasi adala. Kyadala. Sawa kwati yabo. Mundu wakwa ndulumia simu ende. Ndi woni atele ne kyo. Wandikti ya kwa ninzo mietene. Ugere laza. Ire laza. Enoyu. Nda. Hizo landa neza idu kezi ai. Tendo omweata. Itata ito. Iviera bambe. The mobile you're calling is not Okay, Maria. Yes. La modianda nosa. Ngukulia Omwako manita ba. Kwa manita ndikala kwa sister wakwa. Akite toto wasaidizi akwo. Atwaitwe saidisi akwo. Ndio kukulia na mwethu kesi ai. Inewa na miaka yani ya kawanzania na miaka yana. That something but ni wa 92. Ni wa 92. Okay. Okay, sawa. Ekatu utethie. Ekatu utethie. Na pole. Sawa. Pole, ekatu utethie. Maria tete unena ndeto mbingi ndeto otinde akwa seta te umbite around the bush. Mwitu ya mwaitu wa iletha kwenu. Yutu unena. Okay. Chambe. Mundu no kubwa. Ti mundu wa ikalania nake. Awese ndabo wamana. In fact, ona we atwaite kana nicho kitu ukenye ni wiye kana ila tuonena miaka 10 agenda mwetu ya mwaito kwa wailite itha uyesila kina maoge ileta kamba ikulia kuma miaka 10 agenda na nuka bichaita ukabicho ito ibo tinene ulwa mutwano muathi nene ngai mutwano amalia na Joseph ukarate uzembokie Joseph kino kindu enda ukuna na wasio keningai Joseph ulongi wa Biblia ni nya ni wenda ukena arwete na malia so no Joseph na malio monde la to dile na monde na kilango enda ya Joseph malia ne kana aile osisi akola kwina madena pe nondo lazima bede betu ndo na madena to la to tuma wese molinge makosa maonekane maoneka pai makosa ni ndazi na ile inena na mama mukule mama ni baba lange obite kenda use ndekewe ngenjinya yo kule nyagu ba ile ata nyagu no kuthekete na lano mawo thekazi yao mezo kilaki okoya no yuka kule mama wikilia wane na muzee wakwa akoka ungona ni baba lange obiti okethi ya thino ni baba lange obiti au tabye muzione wewe wakumaliana Yosefu mamu kwanza na kindu nde kwatia nundu nawe ndinde mbingwira nomba kwaki ndinde mbingwira nomba kwaki kangutabye Mary na ni utabia ugo wago chambe difference ya miaka
ni mbingi muno katikati waku na mume waku. Difference ya miaka yani ni mbingi ni nene muno katikati waku na mzee waku. Yani miaka ezu utani uzu ni mwingi. Wewe mingi we. Kwa onazimba ndike zilio. Ti kwa onazimba ndike zilio. Na hicho nguku ya Mary yu na umbite maobitu kanuma miaka ute. Mundu ukubuwa nthini wa mutwano ni mundu utakwendete. Chambe mundu umeolobu wa muka edha na kibeti kengi bandu, edha na mundu mukongi bandu, ula umona siya wendo, ula wa ile idha uyoni wa kibeti chake. Kweli? Pai mundu umeobu wa muka atena mundu mukongi bandu. Pai mundu umeobu wa muka atena mundu mukongi bandu andika bandu no itwa abengi nundu bai mundu wiki ali umuthanga patenongi uya ni asia petu thina pe umuthanga we uwende liu pateongi wewe na kabina we wewe na kabina wontiege ya na example izu ya liu ndizo ametomea neke kiokone gecho monde nondo ndina elewa nitawa lakini akatumeba uyu tumeba liuni dino la weba Maria Noele ndo manai use Maria ayeke kwengenji nyoko yange wako la kwa kawaida ni waile nena na nyaka mukulya mama ndichao kilake thathi na ne babalange obitia na aimwe thukisi na mainera ya makwatiani nondo aye momo rabia inya mome esisi akona makosa la meba wenda lunga na uloto no lunga makosa kipeti chato wa muziki da ungua mome na yona kanda be nya mweme wa makosa akanda bya muka mwana wa makosa la me banda bya mwana wake ulunga yo mwana ne woge ku overreact ti ku overreact na Maria ne weka lwa ni Yosefu musi kwake oneza matuko asuma tu aonesa nenda okuya Maria mwetu ya mwaito we very young kwambe ya mathina mamutwano na ngea ino initwa ilu wambiye nazo ya mutwano ya mathina mamutwano tize ikahaku ni kuya yuthi na wambiye wa mutwano wa ninabo wa nina imwe cooperation ni nyozungu buwa ni nyongu ya inyaku ni nyongu ikanenda kwa asiati au mealato kutwana maundu ni malike ile kone sito kibeti kila tetwa kibeti kondo wito ti kondo asia imaito no kilo kwa na Maria na thina nundu inyanuke uko mwe na ni wewa mukaunda na mbuwe kibeti keja kwe ona inwezi maime na kibeti maigeda kibeti kabeti kaka kwe na kewe ise na ndita twana ise kibeti kaka kwe na kaina nza mukisia kewe mwe ise na ndara ise mwena ya tadaki nekeye muka wa mundu ti muthukomi na kitumi kilo kuona ibeti mbinge iyo thene yakwo nundu aumeala maitwa iye matwa nundu ninonie mamwa thene wekai na nona nikitotwana ana mantha muthukomi na na mantha muka na bathukania muthukomi na kibeti etha wi manthi ya inya ku mundu wa ikala nake na wi mumanthi ya mundu wa muwia thio muandikie muthukomi akamuwia no ithio mumanthi ya muthukomi akamuwia tikibeti we are cutting cost my friend Mulinge hai tikati cost na muwia mama izyo niki wewe izyo na amuro ya no ugea no muwia ati ozyo mondie mailo setu maundu na thina we bonundu etha nya wonde na thina naka mwana lange kosia iro muziozu wa madweka inana ni kuya na thina naka mwana lange chambe Mary no with ambaye kuelekela kina thina nakecha Mary ndiko bute ya kuma mutwano ni onikana usioke musi ndiko bute ya nienda okuyate no kwitha inya wa mume wa kuchambe ayona ndunesa ukwata mwana ni uitabite musi na kuketha na mathina alama ukwatite na aketha we mwene ate ukuelewa na akakwate ni na mwana na akakwate ni na mwana ema kuelewa na nicho kitu mimeona utevata kibicha mwana yangu nene tina